which need do any go surprise to me here. And yet, Mrs. Sono, baby, what's a little fat? Let me give me ticket beyond. The double fan of my Jimmy Tika. No, what's that? It's you who clean out what they do. What's that, Jalemy? Start to be for what's that? Said it. Now, Mrs. North, what I'll go to for any more thing. So, we see you and I will feel and show me a won't see one. A once a soprano. A once a woman true. It means a command or more of the Java real. I mean, it is a say no, Berman away. If that's all, let's meet the number, Mamma. It is a say one in a dime by corner. If I thought there be a bacano. Emma, that in Kenyaman Fan Kamayam and Bonnie. Ah, so you to the Kunu. It's a mistake. Menama hand down, baby, and your mammy a day. Echo or diners to say, Sama. It's a new or Mama home, or Yamishi. A dear about Timwa. Sa yaw na wo family ntina wo decide say obey your homebony. The patrona daddy ete ke gu me so no boss. Ah. Na ke gu me so ni ya chime. Na sa ya ni guafi ama me. Ah. Adwen about Tim say your ho den. Daddy ete na me huna na me ne si dan me huna na me bu afu. Me huna na me bu afu pa. Ene ma me ko baby ame wo. Isi se usara odi areho ho. Daddy mpachan. Nya ho boni wati. Nya ho boni wati. Gacho mati. After program no producers no be bon komo. Why? Gacho say. Me say after program no producers no be din komo. Why? If I tell you, na mo say sini ete na me fantu. Pacho Sompa. Why? 93.1. 96.1. Pacho o hima. 100 down. 93.1. 96.1. No. 93. 93.1. Pacho ai. If I tell you. Me da sipi. I was here for. Ewi ase unibia o tia na de bia wosusu se uni na abakasa wo no ho asem beba da bi ya se utwa nkontompo ma osafo ayira oda abonten hey asem beba da bi o baba we beto mu keke o me ba chawo wo de odin no kra ho hia me me ba chawo die na asi wo wabrabo mu a udi yaw. Hello. Wa cha otemenka. What is it? Oyi ma mejo so me se otemenka. Na mpata hoye. Radi adom. Otemenka. Na me te wonka pa. Okay. E die na asi mo program ni follow na me problem ni na no play. Na wo ba ko. Nka ti fantastic. Bema ni di mani panti eja me bo modern train me ho ya me bo so manya bema di am e tofe me kama ni me bema ni nyina ye me mwa Sompa 93.1 and next day it's next thing and yet bema me ka me peno ono su kali na kuma ono so pani anko wasanka ye tana yen ka sadly in Kawonya, you crown, medium to web and paper or paper. Cat and comfort is the crown from Webusia. I feel the problem, none one thing. To the dear Beman to the word, sing. And then I am not made it anyway. The one to name and father, and to understand, Yammy pay. And away, then Yammy from me. And then I got to see a with the moon. When I have been, there is a pocket of salt with a one not. But I met me not a puff. Of me black and in our idea in community. And so, what for no one? Bama na ade na juma sayana.
Let you man say, or you need to be our banner one day. I didn't know what you do on one, you soon a machine. Can't or the courage woman, me, the other not of the cannot say. You tell me to a card that Madame Kawuna. Say, I'm Yana me. Menim ka ho ayi ya ade ati na ka na e fro bomba sin to sian woji a ade dia ko ye mai since me shota one connection last this lunch en mai e kasai na minim samai ne de na ma betuja lunch en na fa ne no na kan tuja so me machine e o me ni te ya na mi I just say, Johnny, the new baby, I make me do it. That's far. Say, me see, say, them and see, I didn't a true picture. Oh, quite sorry. The class, and I'm problem. I'm not so cockran, Menim. No credit ever could pay. I'm not sorry, could say, of Menim. Then a class, sorry. Because I'm one of my own back on here. Let's throw all right and swim that there more. Not too many yummy. Oima, producer Abesan Fro Chiriwati. Papa. I course on the main Fabium. We na enkan yas yenkoma yibidi ho but na me fi say o say creative bibi na at least ana say ye hwese omo wa bonten so obi wo ya omu a de asi a kire say asabo ho e kan ho bi pa course on the ba na ba minim say say we have fa ba ko pe bi nka ho ana afa de ye nheda enyabre emetra sem no abusiafo Mami kind of cry chiro. Bible no fa baby say anije wo no e ma wo kra no nanije but areho wo no say twi no me pese me hu say de min sinka no say awidompe a kire say onipa bia utime dwene atoda uska enso nko ato okra na usu atoda utimi ti asem bi na ma wo kredi areho bemma bi a na wonim so obetimi de wo ho ato no so no ne kwama wo nsa sifom adana wakasa kasa obi so kra wo ho a oware wo ba bi na ode oba ne dru fie wie ne suban no asesa ama onya ko bi fra wade num odi areho onye den obi wo so ana papa ye yamra na ye mehye nkomo na se papa de da ho no yasam I say ma ye boko somehow said the name si kono edru ba bi a papa na ebinum nyakra mba ye obo bone no question ba bare ne program aye be na unim ohwa oba ya se na onim se sa ba mayi sei no te a papa nka won fa ni tinko wuram bosumi numpe o enkwa akiri debi ba de akusi ni baba mami ntio na de na wo de maye wo na menim so weye enenkomo no senia esitie no wodi kan apa hontuma okay na enika na emunso eya kakra lensi ebetu ebu ase ne adosuko ne ehunu kwane ebefa so a ye ne omanfo nyina be chase bi ye hwe bitterness okay bitterness ni twi kasapa ye bonyono ana yaudie aha ye ne a onyame adom ye nyi tire didi mu no ebia bia to ye pen ne yetimi afri mu anas ye dase wo mu nenso ye de no yetimi hye ho so sia foforo de okay kwan a ye be fa so a wo no mo a ewo yaudie mu no ye be boa won ama won yaudie no etimi akofo enti ye say dealing with persons living with bitterness yeah eno ho asem ene ne ye be di ho nkombo
Bitterness we a poison. Udru. A bonum bia a benipemu. Okay. Na enam se a poison inchi se benipemu na nipa no ankasa anye hu bibi ne yenso a ye wakonya se betima boa no ya anye hu bibi a e kire sunsuaso no bebre. Okay. E ya tinkaboni bi a e benipemu a ejina ne obi ne ono aye ana ne obi di aye no. Okay. Na esunsuaso no ye kase ye ka ho asemo a yasem kese avei essence ye contagious esai ai bonyon esai yaudie esai enti se unu obi sign no nye na dwen se obetua na monwa efata se sa bonyon su no abanmu no obedi sunkunim no afiri mu a odebesa. Okay. Odwesa ni teacher say awade mu dia na kire sa ne wase okura evise awade ma pam beda nipa mienu ntem na apam hoi emodin. Okay. Emodin enti sapepepe na etie na sania esai no ano bro no echen esikura. Bitterness serious. Inchi yebesi ehwe principles of dealing with people with bitterness. Okay. Kwani yebefa so a yebeboa wonum ama omu so timi edisunkunim oda sani bie ni wiase a obetimi akase bi nto ne da ewa asasi so. Aha ani na nye se wiase we mu no bae so ye nyamsumni so ye nyamsumni so yo hene so ye politician obie woni a obekomu a ebema wanya bonyon kakra ewunimu abrabom na se eba ewo obia ne senia osi handle no fa. Okay. Evise nipa nyina anse dabi ebinim de wo form ebi nso nim de yadantem obi nso konkan eni senia nipa ne maturity etie no eno na be kire senia ono personally obesi handle that situation but eso obia timi hunu kwane obefa so a obedi sunkuni fisa no bro no nye. Okay. Will have serious self implications. So nipa transe no de yaw bonyon ewunimo ena efra honhom. Se odi nipa ho yaw. Okay. Na eduru ba bi esese wutwachiri na odi wo ho free yawdie ho na ma ne toa so a ahonhom de wo ho jim. Na abeye part and parcel of your life. Afi wuntimi nyai. Afi du ba bi anabobone nso abeka ho frefre ne ma bi. Bobone ni yabufu ntraso. Opasema okay serious. Nti yaudie nyasem papa. Bible eka ho asem bebre ebetima ma ho quotations na omanfo atimi ahwe enti ya wa hotemu no. Yenhwe kasa yende ye ade bia ye ya ede afoforo ko yaudie mu no esese hwe. Ose sintudian beba. De na so beba no. Wonue. Okay. Tenza papa yaudie no atimi fa obi so. Etimi fa obi so ma obi di yaw papa wa sampa wo kan kura betimi ama obi enya yawdie enu ti wiase ya ti ewunim tofie ba bi obi fa ahodie kopem na obi de hyase efiri ho so wiase no obi onim sa principle bi onya warepa. Okay. Se oba no ne tie no ba bi a wo be ma fa ahodie kopem no no ne de hyase efiri ho. Na when who is ana so de ufi say wini boundary nti fa hodie ni nyina ne wa na oba na be ma na so obi ane no bom ye adwuma uchitia no fa hodie so a ne ade a ebedu baabi no na afi obekasem do kasem a na afi sakra bebre eba wo ne ntem na nigye odoma peda mu ntem ne nigye amu no na ayengonran nti no misre yensha no so ne yemfa ni die ma ye ho. Okay. Ne yenti ye ho asese wiase ne nyenko an yetim. Baba onse asama wo kan no aye na menim nti na me pese me wuram na ne ma bi ho aya wuram ye monkomo ti se ebi abusuamu nyame apejaw aha na wakotu nuanom na
utimi bie wano nya kokoduro mo de mo amobra saade ne de yawdie koma wo papa kasantwi enintiebuo kasa so ebema obi adiyawo ne yehwe principles na yebehu niam ahodo bebre a eka ho bi a yeya ebi a yenim nanso yetutu afoforo sintidua momu diyawo ma yawdie no etimitena wo mu obi betimi adiyawo na onye ne yebi ama ne hu ma hunu se woni yebi ato ne situa ma odi yawo enso na hyenimu tese yawdie no to da nyene nyina na pie nipa animu ma dabi da wonsa me ka se nipa kwa hodo so obi an se na ne de o ma na ginifa but e bibi e betima to obi a na esunsun sanso ni nti efise obi enkanka na o ma di mpanyin no o mo yawdie wo nsunsanso a esai pempem efise na brabo no onne no ho waya mansan japade hwese president etiwe na hwe niema bebre wo hankofo de bon so bo a ebetima ba say ebi kura na ne vice kura na yi bibia modi yawo enti out of that bitterness no na ama wa take hasty decision and at the end of it your population no boy say madam so almost 30,000 plus 30,000 plus now 30,000 plus are going to suffer simply because of one person's bitterness which someone caused him. So nti ehun hia pa na ti so obi ahote one way the teacher fi twahie mu na bia wonya girlfriend bia na wonya oyere na de wo ahote na woto atopa bi sa na sane wo jeje ho so hu ade no kokko high na wo jeje ho no obi nso da ba bia tete no no pa we dey say asem kesi o koso wo tete an fa wo die so ti anu so ma oni pa no di yawo wo be di yawo na fa na we dey say ono na akonya na ade bi da bi ma chese ma wo dede no nya moderate man nkawo dem ho yese buoi ejei buoi you ho buoi ukumi o na asem kesi o ti ru baby obi fa wo die ko pebro obi ya shasi wo di sawadwunu mu sa ni ye bia wo ye bia you put it to check wasem bia wo kan bia you put it to check with him me kire nkofo bia de wo UK e wo radio so me ka kire won say so person ye better presenter na hoster wo program bia record wo kofia wan kasa ko translate wa wo ho wo mu aka kasa ntwi badwam didi ni patem no wo mu ntanti wo ma ho ndi wonu mu nsua de do mo kasa basa sa tutu sinti do from TV so radio so mo kasa sa politicians ni say sa wontie no huntra preachers intie won ho na preaching no mu preach kejeti adidi atem kan basa nse ko mo record e no mu tie o mo ho after a year or two a na dwunu mabua obehunu so di nsamfun e o mu se no kanyamsam de but na bogus preaching obese senfri ho broni ye honest e basa obabontin no apologize to the public say 5 years ago ni amke kan me sorry na nye right but bibini no chawpa and then to say preaching mu atem didie kura no enye o etimi ma obi koyawdie won soma ese enkodi atem wasi ekokasemba atem didie nkasemba no so who said it sa prepedity I was for way na Menim Apostle Paul Kofi Ajekum enne wa me ate ase se obia betimi akoyawdie mu obia emfa woni se obi kura ya akwada etoda maame ana papa kura betima ye biribia ma akwada ndi papa se menam na me hwe ba tan bi a o twe ne ba Menim se papa ta hu sa de ni bia akwala keto wo ko school o kono hu sa akwala no su odi ya opa na maame no twe no toda kura na ne papa no twe toda kura obi wa papa obi no de aba e na hwe no esan su di akwada no achi na mebisa me se enti akwada yiya wa ofa mu no suku a okoro papa de no betima hia ontimi hia de yie ba de yamfa ho opentuma ko tomatoes enti akwada no jeje no bi kura na ne wo no ompenasam ono no ho ya onti o ma ya odi na sa akwada na tu hu akwada na kai boyfriend no wo bia no wo gua no obi amane sane obi ya se mu wi ase ya be mu davi e mu nsem do so do baba yanku yanim enti no ya hwe principles are very simple say bi kura na ye futufo bia we a train counselor na say unofficial counselor ye nyina at a point no onyame tumi de ye adwuma
etu afofrofo enti e ka counselor nya professional counselors enko obi abetima a counselor now these are the authentic principles o faswa obi diaw wa diaw no sedie be kura betima boa no kakran ya odie ni bi ho a emu fire na gemre enough from it is any doctor ehwe yarefu bi na e wo say go through process nia edi kan pa ne say yesi wo no a wo no obi di ya wo person oboa no pay full attention to the person's complaint. Wow. And avoid any action which may suggest to the person or which may suggest to you that you are not interested in what he or she is saying. Okay. Nipa no ma wani ko suanto nanim. Hwenenim odom na sam no ma woni ye nkyere ne say utie no o pese utie asem no we are very interested in ya all can afa oba hu say all can no na no koma e to ne yam okay oto no bo ase ne kan asem na ekofam o okay kakra na utie na usuti I see. Wow. Kafra o yes nyina na wo boa no na o mana koma emfa wasunte mu nkyere no emfu watuko enkyere no okay enyi wadwene se wo dia kasa mitie afa obo say ya wo no saman homini so biewu a nia wono ama ne di ya wo no ade wo be ka ho wow ibi se wa wo tie no wo ni ya no sa hye na bufuo nese uton kura utonation kura no esese wo tie no yes o respond no I was so woman who say that's right wo ye da udon no asam no hia wo enti onkoso nka wow wagene nkwa wagene nkwa na enimo just any pa kokra wo kan asem no twetwetwe manya call me ba no fo tia no so no akotie kakra eni pa na kan asem kakra bi okay owie ya okay to aso no asenya call o stop just asem no kra wo kuma asem no pepepe wow enti one pay full attention to nipa no wo yaudie mo no wodi nkomo no a wo ji wodi nti no de asem no aba okay ebi kra no ni uda ka mu no ahia wo no wo ka kire wo ene ye be na wo yi na di amene hu se asem no hihia oba wow na a house sa asem na to no ye hye no so e be gi nipa nkwa e betuma to yire ba bi okoye kwan a sabi onia bi kra etiti no basa ama wodi ya bi no de ya odi e be fi na wa sha se so bo na man ye kire wo so pay attention kra pekasa de da bie fra bonten ba na odi biba yeah afa wo so fi ase feel frustrated nya botre e ho ano de wo ka ni ode odman ni di ya no obunisa ne tamfo a wo nso wa be ntamfo no matu wow if you say wintie no ye tosumienu and say avoid any attitude which may come across as defending the offender. Enipa na waye ne boni mo odi yawo. Entwitwa na no nka se ontumi nye sa. Oh sister jajajajaja. Bra we ntumi nye ne awo kan. Na wo ho. You and I were not there. Ba omi aso na kan. Ono na atenasem. Okay. An wo di hu yawo. Se ne obi triti no. An wo jiwudi nti odna se na betu anim. Wo de tie no. Empentem emua enkase nipa no betimi aye ana wontimi nye kane no de ahwe nipa anim kase obi ntimi nye bibi na wiase ne amasesa pa endunim kane US na se me oho na me ye missionary worker okay ne bia sofu bi so sofu bi aba na papa mbese menu unimu no obo ni dia mentwa tro na menso amenka mu no kore okay no so wo wiase ye wasem bi ho a men ni tro ana no kore nso amenka okay wo kwan so yesa enti yam se edin yi die asma tipen ni mu mini no okay so enti a kire yi wo fiase so wo kan ho asempa me se ye ampa makai Sami koko jijinum se minino minimu nsamfo a wobedi nkrom ho okay wachira na midia bebata ho na menzo so apostle
ana cast we ni no was we ni no nti me nyɛ saa mistake papa wasɛm a wo kan no ho deɛ medwen ho yɛ sɛ ɛtɔ da obi kura wɔ hɔ a ɛnyɛ different na ɔpɛ sɛ wo different no mmom ɔpɛ sɛ ogu asɛm no mu nkyene wɔnte aseɛ ɛma nipa korɔ to no bo ase kyerɛkyerɛ nsɛm no mu sɛdeɛ onim sɛ wɔ ha no sɛdeɛ wo kan na nipa no ka sɛ wodabidabi woyɛ sure sɛ ɔyɛ na wodabi wotimi nyɛ saa na ma anipa no sɛ kyerɛ ne nsɛm no mu mmɔ na ɔkyerɛ mu no nyɛ obi a na bɛnya abotra kyerɛ mu okay psychologically no obi ɔwɔ haw mu woyɛ saa wo ha no mɔ wow in defending your susu sɛ wafom no no wode tie no ɛne nka no asɛm ɛba saa wakɔyɛde sɛ judge a wotie adwamu di asɛm na ɔde no asɛm aba no wotie no na wafrɛ ne yɛabɔ no so bɔ no so ɛndeɛ nkyɛ no so paa na ɛneyɛ bi a yɛyi na di a afoforo a ɛdi a wɔn a ma wɔn di yaw no asɛ yɛdefendi wɔn no mmoa ne ɔdi yaw no si yɛbɛtumi aboa no ne yɛhandle no yie to come out of bitterness. Wow. Number 3, do not interrupt or cut the person in a manner that will cause the person to regret of sharing his issues with you. Abba. Ntwitwa na no sa. Emma onu no sa na kwakura me ye de kra na se betu dadi. Ma mi kra de kra, de die kra di. Okay. Obu ogo na ka say eye ma mpacho wa wo de eye misre wa mpacho. O feel comfortable so to anasem no so bio. So because twana no okra okasa no usu. Yeah. Esu no any sane wa mana kwanya so kana sem a process of healing. Okay. Maninsu. Esu ye pa. Esu ye. Now don't start to the chi. Okay. So what you be wa for dia baby out touching no here. And so here. And so here. So wa we ye di ane ne. Baby. I was your boy na minimo. We are say awreho. Baba what's my okay na? Ozi adwuma ye die. Among for the issues brain. Sir. Lady baako a na oni me dina brabo mu nkomo. Se ade a ema ne werɛ ho wona wadi mu eye say. Se ni kunu kura beduru fie. Na owo problem bi. Na wa friend se da pacho ai oh manikum na mko koda em say ebeka ebesi wudi eso do say ama ohu say oni obi a odwene no ho awo ba bia wote no nti onya damfo bi phone so a ebe ne de pa okay ani obehya sie send ye phone no ni ho agro okay o ma so atokuru ba bi no de akoso bo no komo pa ma de se so ye ma wo no so ho be kire nanka utie no asa nanka wanyi wade tia se yenya brema obi a owo haw odwene memman kasa no ye ntete a ye de ma ye no to bi ase ye kire ye ma esu ni bi ka ho evi se nye bema na ukwa no kwa do ba esa oti abodi a eye oba ase se oye hwan okay so omunku ne ensu onku ye nkomo ne mpenchire mu pi o so mpenchire mu wow we duro kase ya ba na de ma ya nwumre yo no ba otum de si ba bi no okofa ba ko abepa mu no na odi enu ama no ho atoro no odi vinso asa ba chese wo ba wie no e fine sabe pepenity Tofi ye to so 9 avoid sharing your own experience with the person in pain. Okay. About the offender. It is possible say be that offender no might have been offender some time ago to you. Okay. And you see a hunu no awo mu no. Anase nia why you offended no. Usie hunu efania ono na cause no pain as any pano corona cause pain some time ago no don't share it. Okay. In the process of listening to
the one who is in pain. Okay. And count it. The papa fan say, we be say me bisa mu yi. Na obi o abonten ate ase. Obi ayo bibi. Say ni pakro fan say, Minister IBJ ayo bibi. Na oyo bibi no, me waye me bibi da. Say ni pakro no a. Yes, Minister say me bibi da. Na wo ba anama hu so wo yawdie mu wo pese wo be kan wasem kire me no correct enti the minister ye me no me atwam no ense se me bondi se na sa ko odi we kura ye mpen ense se ba sa da bi o ha nipa no no do nso betu adwam ugusu a wo ne kasa no ana afei obe interested se wo na wo tunufo no a o kan yawa wajaye ko kanipa kro no ho asem so de bi ayeme ave no de ne de no tontwe tie kwane a nipa no so fa so de ye ofiri wa no wafafo obebo odin aka nasem no na odin ni nam wow onipa koya omu a depending on senior and maturity tie or you frustrated. Okay. Yes, or you frustrated. And you don't see enkofo atete mpabo ko tutunduro no wo mo tete asore basa nya na omu take advantage of the weaknesses of those who are in pain. Wow. Because when I'm frustrated, you see, you say, I remember when you buno Africa, no, you create more problems than Nancy ever bring a solution. Okay. Oh yes, you create problems, pa. Enti mengoma ba could be a mature and kitten no. Political madness in Africa. When you be jam o ma hene no ma be so. E bibremu adambo. E we am yesum. There might be madness. Solution. Yes. You see, we are capable of creating problems than coming out to solutions. Wow. Na nye evil. Yansisa nyame ni ebedi. Because onyame obo nipa nyamwa. And wa bo nipa mo se eye mo djuma for governance. Someone govern nipa no. Ade na mo put you on in pain. Why? Why? Enye. It's so bad. Wow. Very, very bad. Is he any chirim? And I na mempen say enipa befa kwan biso emra kwan biso anase bibi enye mra kwan so frustration ti omo person omo demonstrate omo pain na obehwe no ye de asante semo abam so omo kodwato ampachew baby ade a chiedri you be say what are you talking about? Wow. Are you wrong? Are you political manipulation? Okay. They manipulate the poor people. Ya so some your force will be bring bow. Papa no dey. Ya mo mutima yo mo de bow. Oh my gracious. Ya how? Ya so some your force bow. I no dey praying. Enye. Enti omo hu ne say omo som yen. Dabi. Omo hu ne say. Ti ne omo pe bia omo tumi ka, ne omo pe bia omo tumi ye. It's so bad. Very, very bad. And also my yaudi. I'm telling you, me eda and sorry mba baburu be 10. Kurabe express bibi say be disappoint you mono. I'll resign. Hey, I'll step down. I mean, usum faso and say, must bo we cry the same point. Madam for you play we you mama over kind oh, it's mas moro. Oh, yeah. Ne teacher ni American black man here. Menim. Good. Me kind of maybe. Okay. Or this how you can default ne nipa elusu trust ewumu. Resign. It is better for you to resign and to say you are nothing. Wow. Yes. Edi kan fo pi ehunfo pi wo wa. Wo manfo eni wo mu gidie bio. Tinie da so sisi ye. Papa ye free bibi ye mfita. Enu na eku ye na bread bi say yes sasa amane no yan sasa amane no a ye wiase ya yati da bia be hye bonsamonza. Okay. Ahotomba ase yen kwa na bonsam ye kulum. Oh. Edi asem kure ni Ethiopia na mabonta na me wera ho. Oh papa, I feel so sad. Me say oh my papa then say ni ye no troka basa ngongorai. Hey. Asemo papa. Yeah, asemo. You. Wow. And you know, ya mama di anti we dey wo nipa no tunfo. Obotan say oboa no. Okay.
na yawdie no a odie no obetumi afiri mu fi sɛ esunsun saso ne nti anye bia kora dwene ho sɛ na pomden odi nipa ho yawa bedu baabi no blood circulation krenko yi kwan faswa emoja wo mu di afusane no krenko yi affecto nti nyame ni nyansa mu no nti o se fache asem mfa nche okay menya ne waye mboni nti me ama pomden nti so wo fache okora mde chewo okay na ko ayi na meka no quotation bi na meka no se anigi akoma ma hoden na akoma aboto no awidompe yawo no on say poison ti edidi ni panimu kakran etini pankwaso okay etini pankwaso enti wo benyina di be 100 na sa suban no nti na fe tiba form sa wo so akoma ebi akoma sa no nyakoma yare ni nyina no omanfo ediafo for fatity mu na eho yawo no eni ade na fe enuabore eno so ye ni sunsanso bone ye deba de bia na eburu ehu nua okay de bia na eburu nua sa na ko yensempi bi firi nsu bi firi nua bi kura de baburu kura de buru nua wonran enti nia oye biribi ane ne ye ne kasa ne suban etu obi sintudua me na di ya no ese si hwe papa yeso ye mfa ho ese ye fa ho on say nsemu na me burubu si se bemma pa nim se ade a me ye oba no pira no etina koma ema mi hunu kura wasesa afri ne tibia mu right but on care papa you serious serious na ye hunuma ye ho nipa hunuma onua na woteba ma onua bibia mu no eboawo papa ya odi eti nipa nkwa na so papa uma ebeka su ba ho na so wunyai na ni nipa na dia ye won se tibia obehye bibia ase foforo no agya kiridia wonkwa ete wonkwa so pa ese ni faso boni bia ni wiase nso ayentimi mu ye ne ngusunku anim okay boni bia no mfa woni ni esi ayi bit mfa woni esi woti na to echi entino omanfo hwe ni ye pa fi se wan hwe yi a ne sunsan so ba ko no se ma obe nipa opa abufuo na abufuo no abekaw so okay yawdie no ene ade ena safo no so omunkomodi enye de o kan sem ba ko mienu miensa o de ni obi aye no beba behim okay nti basa un feel comfortable in conversation with such a person no have you holier than thou so there be no condemn bia because yawo no sunsanso ni bi no safo ni jimi kan se ni hweka na obi betima trene na obi betima papa why frustrated there's a pain nti out of pain o kasasa ahotifo mpa wiase da sa bonifo ho asa na papa fo nzo be okay sa na tie entimi nya possible say generation be ye need righteous people no it's not possible odifo obi nso odwa nanum ai osi papa fo ni nyina ewu na urade se nye no kre be di bi asie mo be ya duoso a enkoto bada mo sa pepe na tie ma mfa ba ku nkan okay edu no mo na mebu no tot ye wo break kakra ye betimi akoyanim kakra nsa na ye bia homa no yes the American who be only say be careful not to tease the person or crack jokes with the issue obia wakoti bia bi mo watinka boni a ye friend no bitterness no ye handle no sa okay so we sa wa mo ano ode nasam no besre ye osre na besre kura hye ho so no ko hye baby a wasre okay na okwa ba oti wono a waka na sam kire wono na otu isi kwa oprano sre na jojo hey asemi de wasemi de fat akwa no du demo na se ujojo no nsa e jamse de ha nipa no but onka ebia no ofere wanim no nasma betu anim na bibisa ko so nka but okwa nani nye se obesan basa nipa ne nchen bi onum ato ankomodi ne so okay enti yenhwe se womo a ewo yawdie mu a yeboa wo no yemo hu se we are serious about their issues okay
Yeah. Basa. And boapa. Hi. Baba, no muso kakra na me na me ho na me mfasra kese e ma yaboafo emra. Awusiafo ye mfasra kese e ma 21st clinic the sciatica expert. Eno kwasem ni se ewiase panyin se obi benya wa na efri yade. Na yade wo hoi no se yade ka se edi uni a ebe haw edi unya ebe haw. Ba cho tema enkran kasoa tema enkranza domi tema ho nyina no branch ni bi ewo ho hye no nso ati abusiafo ni ameka ne say yade bi tete wo a bomoden say obekọ 21st clinic na wakọ akọje ayaresa na awoso ne de gia na dog eji odu East Lagos sisi a research center no eho na esie na ohwa utimu say yes bibia da na kwan mu niam nyina na kwan ye faso massage wo no edanso unse East Lagos de na ewo TV no so no enya asem keto ho say papa esitie massage no wono yo omo ya oh okay come up hwan overseas ha ho no mo okay na obekwa akoto Dr. Asare no nurses wo ho ne doctors wo ho no mo services pa de papa edam on say etoda ayaresa hyase free nipa wudi kan akopie ne so no kwasem se wanya obi a ote ayaresa ase na ogitum se enipa yare nte wo se me boa no a asam kro betu ama ono papa etimi ma yade no pressure no kra kosoro no kwasem pa eti dwabo so debi so udru domi ye wo ho kofodua enkranza ye wo ho takrade tachiman brekum sunwan wanchi ana wodi wani ekire takwa sisi a takwa no wani Roman stores na edi enhwani mu sanso na otisi oboase a mebache opi eho eye court junction for 21st clinic was 0540311311 0540311311 0540311311 say o sciatic nerves no ehwo aka na o sciatica or ye sciatica papa the whole African no ene abona baso na no da nchen a yade bia etete wo no entrance wo abibiduro krogin wato no bo ase a ono ankasa ena aye boboden se wodi wani ebechro memfa ncha kese ema BJ design kumase pankro no market ho ena owa woye adwuma kora medase se do be nua ena waye me no na mahu se the whole Ashanti region wona yabo abaso se eba designer pa wote so na no ena okoje award nyankopon nhirawo na akire se adwumaden dakro me de beba wo na menim so na wabeka na brabo mu nsem de akire na akire se oye hiani wa ba na mo ani da ho a nyame be pagya wo baba Tofi yenhwe de bia wo de beka ho na yemra me hyase no me fa course bi yo me pese yehwe de betumi aye e de aboa sa kofi ne amede ka ho na ye ni witwa to enne die a ye di hu komoyi ene se wo nipa no a obi edi yawo na yawdie no tete no de hu asema beda wo ne wudi hu komo no ne aye kire wo ne say yes try as much as possible to avoid provoking questions obetima bisa ne nsem bisa no e wo ne mre an nkomodie mu no bia ono abepeso aka ne nsem nyina asi na abepeso bebisa ne nsem hwese nsem bisa no enye ne a ebehye na bufu okay yo ka say na ubisa follow up questions abema watimi akasa more na watima hunu asem no any support ansa no wafiase se with the solutions eba nti nia ebema ne buo fudi atwo ho firi ho kra te se obi anya book hat na oni ne din komo na oka bema na sem kirew na fe na otwa so bisa no se de usika se na akodi no ho na wabo se ai
ɛne wo nso wayɛ bio na deɛ ne hawa ɛma na woni okay esa uja na bufuo afei ensesa chinyigye ba wo ne ntem oboafo a oboa ne asɛm ato no a odi yawo wakote bia boni mu no ema no wo ne nkomodie medane achinyɛ okay enye kura akwai say police officers ene na mountain so am so mne drivers ko ntokwa no a see awurade yesu Ghana police pa bebe cheap pa ba ku bia mi hu ye je say wa huri so pese otu ki no e na kwa na so o change gia na wo bo honam se na wendi ukowu a enye adwene be pa enti dia nko no waye se me kope bibia be di mentality na nipa de constitutions ena kwanya politicians no so faso recruit nipa no abeye job for the boys nti nyo man hodo na ye very dangerous nti sa bedu baby no man ye secret nsem no ebe say pa so nti wohwe binum ni won suban ni ntade e hye no officer your opportunity and wenya odi kope sika de asidai wenya bia man no boss nti ehu professional police ene Britain na asesa na nkakane no oi police obi hwa sunkura untim kura nkasa police I'm telling you now mu train ha busumi nsia no be call police busumi nsia adan they say now say ti be kira ne mra kra kan ho ya kira ne mra ti o men ya woni ma peace san ya nsesa how ani ye jejeje yemra obaya ode ne ya odie ho asama beto ye ne mu ye den o hwe papa ne nsam no a oba no oka abrantie na man insesi fom si team wa wura no storm ne dan kura no time o yaso was spending almost 18,000 Ghana cedis ana kire say ono no ho kura ko wura mu mo me kasa ikura no otie ne nsam a oka na kire say be ma no peja wedding no kakra me ho ka nyina so ba no ne fai papa yi dua ba ni nsam a wakan ane kwan be ma no de na faso yi wanye ni yamboa ensesi ebu ye ni go so if you say se ya nye ne yesese ye so be obedi no ho a sisanso no ebebre osi nya no ne ne chance na yebisa ne nsem no mu yi mframam tinye nyina na obetumi aka okay ana bi won so a enye so di ni nyina betum mframam na yepe be makono ne wo mo nso a wo mo ye adanse krumu fo no a woni mpefe se wonye busuani na akoka so busuani ye de eno kra na ye criminal or say chill. It's very bad. Okay. So adenti na udi adanse krumu for street you biba. It's not nice. Enipa no wadam fo no no a ensesa o ma oyusu na okoka se minua me ofase no no emremu etiamra. Okay. Ensesa safo no kra fo mu hudisa na ye di oba no fafutuom awere chichire nsem kwesi so obenya ne nan agina so na kyese bema no so bia mra kwan da bia no emra ne no edie kwese we deceive girl Sompa asemo baba on say niam bebre etisa ekoso bebre manipa bi ji wo mudi eno di gidi na chi and what the ho amani sanity we nua bai uti ani ya obenya yaudi kura ma mema papa seriously obefi se be ma bia no be me nyina ye pe nti wa ware odu bia be fra nanso uni asi enkyere na wie dabi bi kura enam we so onyame yi ni free te bia boni mu a obenya papa obedo no akosi ase a eniji a wahwere nyina obenya enti uma ya odie no nti no ofi ase buru hunua na aka se me se be ma pa me mpesi me emwa okay se wo ya odie mu ahwe ka se yi tense ya odie mu no
also show kasa so yo kasa yi if you say which market can sim bebre udi sunku ni ma e ka so na kan abakase eboa wow and binu mo ho a won ya odi mu no mo nkasa principle aboa o on mo nkasa especially your suffer now fees asem no asie no deep down your heart amwenya bitterness, serious bitterness. It is better say over more fufro I take your place than say what they beba be general and found one topic okay a best sound by your bitterness and then you start pouring your frustrations on people. We don't do that on puppet. Wrong. Ti yaudie mu yen kasapi. Yen kasapi. Obakasa kakrebi na wetras. No kranse free ya omuba. Okay. Aha, no chaso. Niema na yesa na se ebi o hɔ a na nipa kro no a wama wudi ya no kwan a odi asɛm ne nam no se wan te wonte ho kakra no se nkofa dwen. Okay. And then basa strategically you have to talk a little bit, but not too much. Not too much. Don't say we are sending it in politics. Okay. I saw them in a biom. And you be a Christian na adwen ye ne se Christian ntimi ye involved in politics or deceive no. Okay. Because even in church we have church politics. Until ye deaconship and elder ye to aba na aba na moto na moto aba. Okay. If you work lecture commission the besha abaton so what is the sense of it? Tini entiasi. Tini entiasi. On say papa yaudie mu kasanti ana me pese ye ma ya adwene baso. Aha. Toda maami bia ne mabi ade na fa yaudie bi mu. Ota bi na no ka bibi. Na ye ho. Eye ho so tumi di akire. Obi ho a oyeja. Am say no abreso bibi sa si. Ai. Bra ne mako hu na dagem. Ai. Na odi hu yawo no ka bibi ye ho. Ai. Ena owura bi a ono so ye odifo a me kai se nkwada bi o ma bi akokora tipa kora na nkura boni o papa eti ye pese ye kan se yawba ntami wa no ye bi eso to boas ye wona ye ene ne ayenye. Okay. If you say wa how bia ni ho a esese ka ho se wa wo mpese ka ho a enka ho. And you want to boas na fi say yawmu urbanti hasty decisions ya na nyekra. Okay. And you bribia no me futuo no me kasa kire mu kasa kire nipa de bi omba me nchen ne wo mu a meta kasa kire won sori mu ne me yahoro se BBC a to boas. Nse mbanyisi ye nyina nkra ne mu tenkrani tunkrani ehun ya ba nioma bebre timi the pressure to ye so say take a decision but situation be on more no matter how the pressure don't take decisions so to boas. Papa me pese me bia homa ne kakra bia homa no na yenhwe obi a ebi ono ko yaudie bi mu na obi a oben no ema ne yaw no kra kosoro ai me pese yehwe ha dwene o awusiafo obetimi aba homa no so we eye na menim 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 no kwasem nie se utie me na uye obi a ukọ yaudie bi mu nipa bi e ben wo no omusa akra ma o yaudie no kọ soro ba ku bi ba vanga ho be hama dwene. Okay. Obi edi ya odena sema betu anumu a se nipa no chekre metro no ode nsam no edi nkombo. Okay. Enu so wan hwa be ha yaudini no papa wa no pa bia na no tro asmo be kan ye yaudie ni akoso ni nsem nyina ade be chine da bontini frefren kofo bobo amane sasmesi na mo hyepe nyina kenken kwa enu anajo ba fie watono boase a kirem watono boase woto pono nso no munim kwan fa so de asem ka asem ho mo oche ho mane ye asem no ma de ono no asem to no be kirem kura kire no ono betimi aka no ama na ye da chen ni pa kura asem na kasa to no ni otie so wow
kwa man so kakra na yinkodi nkomomra. We watch out we ni where we are from me free. Obuasi dadwen. Okay, me watch out meet you. But as some kind of busy ya udi ya na ayana fancy woman. Also we should be ya as decision na say wo suguni mu. O tun kan pie na no na say o suguni mu so say no say ya. Okay. Ano na to da kra bo ne pa ko no wa tantan tan na osugunu mu. Okay. Me watch out udi ni ba be afra me free. Hello. Oyima. Tofiakwa, good evening. Good evening, mommy. That's it. No problem, Obama Mintio. We are no one to. In fact, I come up. Okay, why say you never should be that man. Na obi or should be a man. I can know that shop. And the Tofiakwa me yasa a crown of finish and with the copper will be the man and support. I am me yasa. Many men know it to a beer. A fast and number. They because I come to a show. That even on the Kasaka Caribbean. Ay, namna ubuna mebuna topo namna memebremu. Kofi Hamis Na chese de wo kan kire se awade no cross se utim no wunhya da ne ani je. Oh, I will say when Nigerian to be kitwa bana anasim buka be fa kwa ne bia odie bibina of minyes come from akarna. Na ya una steba. No misinsa. From the woman not na of a master, Mr. Sakana, and I read a secret to me name Van. Anna, Virginia, Mias, and 7%. A Bible says, and Copa carbon, municipality. To me, Mias, and 7%, and Barrier. Okay. I imagine also na Papa be so awesome. Baby Coso, a bromo warrior. Okay. Bear manu boo. Ohunu sa koda no oyaji attention bi ese so ba. Onte papa kasa ni. O se mo worry ye no. E bia na attention aba kwada no so nti ama ese papa no susu se wanhwe ya kwada no beji na ono na attention e wa wade no. Don pa cho nti sa o antani phone na bemte se bidike tuwe bia na adanya samkase. Na meba o nya botre uhia be ma no ohunu se wo ba okay enti woni no nam no na akwala no woni no kɔ ne nkyɛn a die na uhu no nyeshi na akwa otime ba ya yeso te kɔ no nyeshi na tama ye ba be ware mo ni trafie ya to boy bi ye ba be ware no akwa no krafi na onya 5 years a wo ko 6 years ka kotwa sa nti ne ba no sa so be obi a bibia na otimi ka kyerɛ mi otimi ni mi bi nkomo se bi kura papa no ne mi nyanto kwantokwa ne yakokura otimi hwe menim na wakase mama mpa kyerɛ no tu anase mama mpa kyerɛ so de akra no ka to o se akra no e kyekra okay Matias I'm say baby ye nim kono uhunu nko baby ye kono me fi say wa fa ne number no okay producers be for ne ahwe kwan be fa so a ene be ma no be hia we ba cha odi ni baby a wo fra me free e dey the cable dey ka se kote okay pa cha o ma oni so kakra ma me wa senior dey the cable dey ka se kote okay ke ma minti o di ma dey na wudi anu wodi yo ami sure what on your cafe amen na that is the answer is the mentor I'm looking for in life. The shop and number figure. Every day I call you will be a me. How mama you Miss Rona? Man who me. Your ma what can you na your ma? May try say everything. I mean you dig a crazy to feel. As I'm sure man the way I give you short as Christian country. Now
so man economy na abanaki na politicians ni the one so me Christo and one me ya we because me that's me joe man no one so and one me ya we you know papa so that we mind you know na one because and one me ya we between one I say the bunya me bin na o man no me who to be this and one me ya we okay no one me ya we tisinia ye be din komo okay aye iso bacha odi ni ba we afra me free that's for me oku make us afraid okay adum na mama ntie o the contribute to o program no so kakra bacha kwan da ho fact so binya no kwati no bidi yawa I was enipa hudu bi a yɛmfa nso yɛde mbɛ wɔn bi a wɔsɛ yɛ ɛsua de yɛpɛ ne emotional intelligence sɛdeɛ na papa ne kan papa na yɛwɔ word bi a kyerɛ sɛ empathy is different from sympathy wɔn sɛ tɛndeɛ nipa bi a titiri pa ne yɛ kristofoɔ nko kristo ni biara yɛ sympathani biara wɔsɛ ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ obi nya hawa a ɔba wɔn mu a sɛdeɛ na papa kyerɛkyerɛ na wɔsɛ obi atumi hyia saa de na yɛtumi show empathy Zeke man no one na e feel pain no na de ba kon so futu ba kon de koma obi a wonya o sa ha on dia on hwe no mu yo on se ba sa ka de bufu so ni ndi bi so afi bi o tre se bufu obi a e so one no poison na we receive pa ko ne bi nti ben ha obo ba nti side depression any anxiety ya dia wo do a if we saw how it is obi was how ni dia do ahase ni dia on su dira papa kan ni ya kakra na emum no kwan bia so wo so be saw how na pin mo nya sa e wu no rama no ya di ni en wo rama no ya go pon ni entina dasipi be ba cho odi ni ba bia frame me free okay but Rediani to me do abraso ni kai okay mami ntie o be mena okay ami sana na power na me question pour kakra mpese ndisa papa minute oba menene che menena o mienu enso entiatie eniento day in day out efufu ese anije ni entem ba kokora every dia hwan na manage no ma Tofi me be ka se onu na ema ne ma because say wo na so obi ade ni sa be kire di fie kwan me bre me ho ase sere be ya anka ebije bere ebe ba fie sere be ya benya ebe nya den kwara na e do ma ba wi ase so se te begin ho me ka ono me ma adwene ebe fa eno no eye adwuma semu ana se nsusue mu ana de enti na ofi se wo ne wa adwene nya baako Tofi dream was no say this is everybody that the ono me enya dream the dia that thing dia no per se the ono be dream no eno anase the ono be plan eno na what me metie na se me fa sometimes ono so metie no metimi nya botre man no ma ne echeche ni ma keka ne nti ma me di na chi but ni nyina no enkonko wieye ebe wie na edi nkukudi na ere aba so se me ka bi dia kire ne se ye mfata kwan we so na se ntu anamon se no ono enya de oni mbe ya adwenta okay mate ye be fro wachiri na ya hwe na ye ne oni na hia me ba cha wodi ni ba bi afra me free mpacho ye from na ma me se fre bu akwa okay nana mami ntie we to nyangupo ihwa wo pa na adwuma amoni ase nyangupo ihwa wo pa Mr. Kameka ne se da ya we ma ne ntu wo funu nya botre ntu wo fu pa no mu ba asase na de ummeka no enye one na ye awiye Mr. Kana makom ne de ya futu se ya ntu mema emai ndama to se ye ntu mema fo mamoma omo ban fitiase a omo su no omo ban no nko omo nya be wura mu wie dia meme dia na se ni no wonya adwuma nti dimua ne fa no mais anglo good na so kokoye adwuma ho no na me ko school opole me ba na se dan minute no kwakofa oba wase wono se oba na ti usu ade o so oba na kokko na me tutu opo oba kokko
A quail of them fast to my casta. No, mamma behind them, and this is Obana, the Obana, but the madam no casino. It's also about back. Say, Obama was had a new baby for mad and it's fast. It's Obana, but that was not so over. I was me shocked on me fast now. You knew we mean, Mini, dear man, by Medimania to a plan and many winning. As so, you dear the swim. Because or see to me working and then back, I say, my share them the Obako for 8 years tab. It is Obako corner about them. That one cabin or all cabin for 2 about Maybe I'm also Otimi the Moya Day. With me working and now crack it what the yesterday. Yeah, damn, no one lucky at the yesterday. What Obako for the as no co as I make it that if you are in a pen sign, my pen sign come for you, I say, and one as a copy. Oh, you could have been your body so any deal was going on in Yannick. Then you do. What I see in the house. It's all about them, and I'm a boss. I make a scene. It's a also for better to that. You are the end of the home. The other can't say the other. It is a was a babakara. But there was said by Eddie Chopper, I saw for you now, then by the shop. I know the fast war. Oh, man. Son or Messiah. Then Obama, what am I saying? Every one who. That much I say. Every one who. Oh, I don't make us one of the whole crown. I don't know them is fair more, was one means me. Then they're more in some. Okay. Asem asem kese wose won say ni dobi. Me ba cho papa se mi say obe pese obe ware bi. I see because let the local there am say see am so sad o back to we ko be dey see abema ne asa see do be jo ba so be wi akire no ko ye bi fufu. Oh, there's a qualano, who cross a say no, on ye, and yes, I'll be manoba. No, no, I'm back. Menim, no way. Okay. No, I'm back. Samo, what do I say? I can't say, I think of cancer be another call yasem. We watch our dinner, but we are from me free. Mati, senior, Mammy Tio. I'm some young and na ba bi net ho na ifia ne yetimu no da ba ko no ne oba na menene tene twempana yes o pese o de share da na dabi aye den na da wono tifia wo ne oba timu oba wode ne betwempana me ko semi pie na me ko ye adwuma be bia me ye adwuma no na o ma duadua bo de do ekire ho Inti me fia me ye adwuma na homache da no sorrente me ma inti me ye adwuma na wanya no oba no se bi body ana no de oba no ekọ inti me di mani to from ene nkomo wo ne oba ne di e de recording oba no phone for recording actually yankopan dom enema na me famu no ana evidence ni na FA ama me fro ba no because baby an yet yemi no ni e ho wo kro no so nti me pese oba na nim begu ase me friend dem ibia de to na nim at the same time if you team that say my na sanu tafi da ba yere sa twem ene elda no 73 it no create program ama e man mi nto mo so rent kwa Oko hwede mi no mo be pre obi afu ase bajan ena tesi da ba ne yere no ebo oba na me ne tinidia oh Sofi ebia no enya oba no nya wo yere no bajan na aso panyinu na ne ono so ne yiri wo fi obi yiri ti we akwa agunu ho animu ase so benyo enye se bia oba ba ko pen mami no kwanso no no de ka ne yomu en ma be miensa
who sometimes pee. I'm a mere minimum again, and I back on the same mean to see the person I was young for no Abraham. As a mere of a head and a demibon and time is sick. I got Danny the anima or barn. Or barn is saying, yeah, who told Tofi a chain canano. That's how come. Fine. The reason for no bush and for say, men are missing a crimpana. Oh, Pronoso. In the old dick, a sea farm, it's one of the symmetry. Yes. Is already a gusote. Why and what day? Say no so near some no. But I don't say or banning yes. Actually, producers and nobody in come why. Aba, oh, in some show. Me watch out. Would you never be a friend me free? Is that Tofiakwa? Yes, sir. Is Tofiakwa? Amena. The Diana Duncan come out of official text of a given about. Okay, Duncan, mammy, too. You Tofin Darcy. Uncle Pontino was no shadow. Okay. Tammy Tasma Papa Kana, the Kaya Captain. The door, Almana of a kind of house you are. Now, but tell it to us, I'm not getting a kuma. The dog. Let it be living for nothing. Now, let me call you some to show up on it. Let me get dear, okay, dear, you couldn't just say. So that time, the leader said, I could park and soften. I'm not far from a friend of softening. Or can I some chill softening? I cannot soften it. Ah, just a word can I do my Dalafa phone. A woman, Manana. Look at this, and I do not when you're great and uncle Ben. Because of softening here we in the mind. If you know, can be a big can smart to watch next year. Tabaya, you're going to come on. Here, papa. Because so we cannot smart now. Now it's how good of them are. Nice, who can't get what we're going to play today. Don't you know what they I tell you that's it, Duncan. If I told would anybody be friend me free? Also, Radiadum. Ola na mu na hokra. Hey, kajetia. Hey, mami tio. Ya obari ba this is the thing about ba na otie ntu e me mafu. E ma no so mu ntu e ku temi ba. Na o ya odi oni. Na me ya odi ni de. E Ghana company go. Na be ko. Abia e am ya o. Pate mafia. Tutu so ba so. Because I have to work, I'm catch over now. It's a penny beyond my time. You are probably over. And I can get one. Ghana, the Moody Ghana, I'm waiting me a woo. Because what you know why I'm not on Tiasie? I am not serious. About all, would anybody be friend me free? 21st Senate Ambassador, the theatrical president in Lobby. I do gas oven. And to Toby on Quanchen or so I'm a police station that you want to give. Then a criminal matter of Sapa. But member a year, no doctors are or more swam magazine in Chain Honor. Okay. But member of my pastor, no criminal. And my no nominated for partner, president of the Mura. Omodi, oh, yeah, now you're Manica. Yamisha, na papa kaso question dia oyatwa ugusa oyatwa onu bi an abe me yiye no eye omo a evangelist no mo a omo preach bi atem no kura okai no maye di ebe no mutimi ha omo di atem a be wi asi no mo ka se omo nya kura no kura no mugina mo ye Edio, aso ahe kwa Mate, with ACP. Me watch all would anybody be friend me free. Okay, radio be on chain and come radio no call from the Enkasa or phone so why? I don't know why you are not for.
nti mbɛba ɔtɔ so mmiɛnsa ɛsan kɔfa ɔba ɛna ɛte hɔ no na ɛnam ne ɛsɛ wɔn yɛ breaking me virgin nti free saa de na wɔyɛ saa no medi yawo saa sɛ mewɔ kɔ na sɛ menkɔ na mono sɛ mekae a na yɛ megyia medi yawo saa ɛne sɛ meyɛ aduane sɛ medi yawo saa wobisa no nso so a sɛ ɛgya mebisaa no na ɔka no kono nti menim sɛ ɛdi ɛfiri no kɔbɛnya no hu kwa no wayɛ watwene wo kora afiri ho nso so woka a ɛnhyi wɔka no ayɛ ntokwa bebree ɔhwɛ wo deɛ hwɛ de wɔhwɛ me deɛ mɛtumi aka kyerɛ wo ne afotu a mde bɛma wa ne sɛ wo sɛ wo ne na wo sɛn na me na wo so susu fa saa adwene hyɛ wo tirim na mo ani nkɔ wo ma ho ne w'adwuma ho na ɔno akɔ a ɔbɛpem okay meda ase pii mebakyɛw wodin ne baabi afrɛ me firi hello maame me de abrɛsi okay ɔhema ama mentie wɛ mepakyɛw yɛwodi asɛm a mɔka yɛ yɛn nyinaa yɛfɛ bi mu paa fra ɛnyɛ awale nko a yɛ maame mo koraa sɛbi yɛne ɔmo sisi mea mene maame ne ten so ti a mepɛ dan atu ɛma mekiware ne no ɛne wo ma ɔde afa ne twa me mpoa ɛne ebonimi ɛno ati ne mesan wɔ afa ne nkɔ 2 years afa ɔde ma no nyinaa yɛ 3 minutes for 2 years the sky ɔde ama wo nyinaa yɛ 300 Ghana cedis it's afa ne nkɔ 2 years wɔgya wo anaase sɛn it's a time is in a fan car. A woman no after what you not the same school, Yamia the maid. And I'm saying to me, I'm a man. If you are a signal, Menim, if you are minimum of school, and you are break and if you are one day, I will be a medical. Maybe I'm a weather and I mean, show day. Oba when you're dying, be why. Okay, me da see. Hey, kurimu asem. We watch out wodi ni ba we afrɛ me free. DJ Tofiakwa. Emena. Tofiakwa ba ko pe. Tofi ba bo shan ampa me kitemu a. Letu na kateyi. Letu la na ba ko pe. Okay. Mini ni atola TDC tan wa ha. Ye bi ku ha obi eti. Ko pon shiramo. Tofi ba pa wa ba na timo me. Na Menim. Na papa de bi ha meka. Tofi Menim wudi nyansa fokin. Hey. Record me voice to wudi nyansa nkasa. Na da we na fokin na de ka ho ne. Program how you say agibe bia de ho kuma. Na the way you see that film no. Enye easy. Wow. Namba pa de bi oba meka say nyansa kura no. Bi ni ya se fa sabo na beti ba ko kan o mame. Acho matisinia. Point shout. My papa, only 2 months and about for one fun summer. Never answered me. And yet, no sure be a film. So far, I say, managing in an say, near my echoso and Menim so no, you be sure dear free mu. I don't think the program no buy. Pacho, would you never be a friend me free? If I saw your friend, I've been on okay. Oh, him, Abra. Upon the say, I'm worried. And then I will move. And the problem is that only the cancer. Now you know better than any man the cancer. Name him. The attorney said, now ni papaya buying man na or pension to like you must have my dinner and never come born and a fan or company and a free. Okay. And I mean, oh, maybe you must have me out of 1 year tomorrow. 18 region away a car, a young planning in a moving course that they were boy in. Okay. So, no, your mamma say, the Papa said, me be there. You want to buy the money, a transfer, a transfer of one of the all my balance on yes, sir. Menim na can't pay. Okay, or call, but all right. Meaning, you when I said, when you're mask, and then you're out. But said, yeah, like I only test it.
adwuma na no wo se nka be ma no kwa me betena me bi ba so dan ba so be da so ne bi e be dwuna bo engineer master and that yam ya so me kai san some mo peka me ma me adwini a wo fa ne ade na mini problem ya ba se wo ba ka me nko a wo be ho a na eye me ku me ya e kwan a wo hu ye ho ani gie mu so ye betena wa so die nko fa so pe na akodum temperature after advice no if you baby ba me ma je de o ntie na after ni bi hu ya e me di me so a ni pese ni ye bibi a se me dwuma se nkura na o so me say o na ye be na ntie me se me ye me kwa so na makopim na ho tna ba me se nkura na me ka se no ni bi a me ni kwite mo me ka me ni jai o se no e se di mana na me na o hu ni no na me wo so bi a me ye di mana na ma me bi wo ma ni se na me no so ma ye so di ma be mpem mo ne so di ne ke don ko mi kura na se di ka krede ni tuma ye so ba e bo a me a wo se be I was say you man me. Even now I really no na me ntimo wa se kaka o se bia ntokwa o. Na sa I will put them for I see am penani ade ade na we ejidi for ejina say bo fa ye na nyame bi kwan tin wa we. Me betan kan ni bi ni ye fa ko ni ka bo bi bia ye. E ko di me bi no. O ti ni ni anu na ma na o bo pese plan wa ye no so tumi ka bom. Enko mo no be di mi ko ni na ma kwati wo be bi so no ma to kan sei. Ti bi ti na ma kuma se ni. Mr. Fanny number no na idea hear me. Oyima nyabotre ye no bebo nkomo wa chiri why. Never choyo. Mr. Bomodin say ne number no bitima keep ama ye na. Uni obi a ye fe no kabia ehia. Wa no anije fe na anije e den se obenya bi. E wa cho odi ni ba bi afra me free. DJ Tofiakwa wede bibinti midibidi sikaka ati maminti o masem ne se me oba bi na enti okay na nyinsen bai enti nyinsen bai na me ka che oba ne se o ma yenya ne ho ade ana o ka che mse ne ma me ha adwene enti ma me kwa te se wanye mu ata na oba no so ase o wi ni service awa ya bai dwa enti oba no ne musa na oba no be woye so wiye ye no ana me ma ji se me kwakọ ya oba no ho ade ne ma me ne se company aware no so de ma ka hwe me sha akola no kama afi de edilobi a aplan be 1.5 year na ne ma me na ade akola no ate akola no se me ko sha akola na me ko ma me ne se sei ene o se sei tebia kwa onu ulu ba na mo be sha akola na ipa na one ne ba ye no mani anye ho ko ya kwa na so oba ne wa fa mo nyen papa mo se me blebe ndi be 3 years be 3 years say 2 years ni se me blebe nti me fe ma America ana me so ni amenti akola ne kasa da ba de bia me da ho a me dwene ho pa no ni problem pa na o mane no se ma me no esi me hwa akola no so ba me ne ho girl no ma me ho ena de me no wo ye ne bu ho a ono timi fami bi sami ska nyo ne ma me ne but ma me na nkasa no ma me no me wo problem okay I'm say issue we no just say nyabre e wo ho menko na say ka papa me di wie kro na so bi afre for US na ni habre no ho a me wa so wodi ni ba bi afre me free kaso bimbo me di mate de na de make ne say no man na papa ka ni nyana wo emu oya but de metimi aka kire ni nua no mo ma ne say emema ne ye yesa mo ma ye njira ye na so ye ankasa ye sori na ye na so ma ye fe ni ntu wo mo so so mo mra me hwe ye ma ne mai na ye ankasa ye hwe ye ma me kuta nkwara me yensa me ankasa na me hwe ma de 12 years ago I me fan say me ne tie ne me twa no agu say no no hwe nkwara no fine but 12 years ago I yetina ase a yegu aware no the sika school fees one cedi mpokura memuda enti say yetimi gina ye na so a banche kura na ye beton a je ne maso mu a ye mfa hwa ye ma no because ye ma na ne ye daachi omo nam hono mo na omo oje wo mo ni ye nyi ye ni free wo mo so
na yɛ mutua ya brabo so me fin say nyankopɔn be hira me that's me chair US for papa Tofi abrana so ya kofa news no na nka menya na mama dina no atumbi nenso onkasa ya so edu brevi amukasa ima no professor obekasa jobia na me pipia na kakra impanyisi aboso ba no meja waye Tofi ndem pesa me ye amenye bi da okay mesre ni amanoma okay na kosia debe okay me ye osunsun ko de amankoda okay awofo ene matitie eho adesua okay fisa hu abusua bia ne oman ene asore nipeku bia ne yedachi ejina nkoda no so ade papa ye topic kese mai o afidie so mpanyimfo no ne yebeto ye nya to ye wi tinchirima no nkoda no ne hia kese that great topic my e wona menim so because we ye din koda no ho agro me dasi ti papa number na yesen me number mintin fan to mitirimu nenso ye dia ma me se menyusu 055153 papa se no muntimi ntwiro o muntimi ntwiro se so na ebo 055 153 6775 pacho sisu bi mami 055 153 6775 Officer oni apostle ekasa bomode na fresh number no nsia bo ere kase bo no ebro nyankopon ya adoma ochena me wo guest kase bi e wo afidi so makrao beat